pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabigay buhay. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda
Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Paracena.
Natugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Fed suggest kita kan bulan na Disyembre aldaw po kita nin aldaw po kita nin Martes. Iba niya to sa lado technical si Chief Engineer Abilindon Toralio ang samuya pong Chief Technician. Sa information si Chief PSD Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Kumusta sa maparantabay niya to? Diyan po sa downtown area ka na siyudad din Iriga. Di sa bilog na probinsya kan Camarines Sur asin dyan man sa tercer distrito ka na probinsya ni Albay. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon, dara pa man girarayan kan ITZZ o ining Intertropical Convergence Zone na sinman shoreline. Napapanahon man subutan na pagsasalay sa Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act ang aning masimbaganan na aspetong pangsalud sa kaisipan kandakol ng mga estudyante asinman mga school personnel na nagaatubang sa mga modernong trials o pagsubok. Ini na ipinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos pirmahan ang ley sa Malacanang. Kailan sa nakakaalarmang bilang kan mga nakakamatinin problema sa mental health digdi sa tuyang nasyon. Gun sa Presidente, 17% kan mga jóvenes na nagmamauot na maghugot o putulonan sa indang buhay. Asin sarong porsyento sa naman na nagpiling sa mga professional kung kaya dakulang bagay na maitawan serbisyong pangsalud direkta sa mga eskwelahan bilang pangenot na depensa laban sa isyong may kinaaraman sa mental health. Sa paagi subuot ka na bagong lay ang mga eskwelahan iyon magiging na sanktuaryo ka na pag-aaral asin pangkagabsan na kausayan sa tabang man ka na care centers na panginginutan kan mga professional asin magtataonin counseling asin stress management workshops na magpapautob kan mga programa tanganing mahalian na salang impresyon dapit sa mental health. Sinabi ka na Presidente na pag subuot marhay o aktibo ang kaisipan kan mga estudyante asin para tukdo magiging mahusay man ang academic performance. Mababawasan ang mga nag-a-absent sa klase asin man mamamatian ang kultura kan malasakit. Tapos ini pong pinaluwas na memorandum alis sa gobernador kan probinsya ni Camarines Sur sa paagi ni Governor Luigi Villafuerte. Memorandum to all mayors, LDRRMC chairpersons, barangay captains, BDRRMC chairpersons, school heads, public and private advisory on suspension of classes. According to Pag-asa's latest weather advisory, moderate to heavy rains are expected to affect Camarines Sur today hanggang sa agang hapon. Eneman, epekto ka na share line asin man in light of the different impacts of these weather conditions across the province.
Local chief executives and school heads in heavily affected areas are hereby directed to declare localized suspension of classes. This decision should be based on their assessment of the prevailing situation and the respective localities, prioritizing the safety of students, school personnel, and the general public for dissemination and compliance. Yan po ang pangapudan kan gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Mantang duman man po sa siyudad kan Naga sa pagtubod na dakulan papel kan mga ina sa paglaban sa illegal drugs. Nakatagamang buhayon kan Naga City Dangerous Drugs Board and Mothers Against Drug Abuse o MADA. Sigon ki tote importante ana pamayukan NCDDB sa padagos nindang ginigibong training asin man seminar katabang ang mga personay kan Naga City Police Office asin man Philippine Drug Enforcement Agency. Nagluluwas na grabe ka importante ang papel kan mga ina sa paghubog sa ugali kan sa indang mga kaakian hali sa indang harong tamang oras asin atensyon ang dapat na maitaw ninda para da imalis nin landas ang mga kaakian. Basado sa pakikipag-ulay, mapunan grupo sa barangay para sa liwat na pagbuhay kan MADA na nagpuon kan taon 2019. Saro po yan sa pinagtututukan ngunyan duman sa siyudad kan Naga ang kampanya laban sa illegal na droga na magiging imbelto ang mga magurang na babae o ining mga nanay o ina. Man sa Bicol Party List, Youth in Action for Climate Change, pinanginutan mismo kan Bicol Party List ang makabuluhan na pagselebrar kan National Day for Youth and Climate Action duman sa Barangay San Jose, Talisay, Camarines Norte. Kaibahan ang mga youth leaders halis sa manibaibang barangay sa munisipalidad kan enot na distrito kan Camarines Norte, pinagatukar ang mga importanteng pinag-urulayan dapit sa role of climate change and disaster management, role of the youth in climate change, mental health, workshop campaign, strategies on climate crisis prevention. Nagkaigwaman ni na pagsasadula ang mga hobenes na nagserarom sa epekto kan presenting kamugtakan kan sa tuyang kapalibutan. Ang aktibidad na iniyon party man asin obheto kan Bicol Party List na ingganyaron ang mga hobenes asin ang lambang na mamanuaan na tawanin na halaga ana sa tuyang kapalibutan asin simbagan ang hamon kan climate change. Nakula man ang pasasalamat sa gabos na nakisumaro sa triyumpo kan programang ini. Sabi ka na Bicol Party List, Diyos mabalos. Kumustaman sa mga parantabay niya to, dyan po sa Antipolo, Old Nabua, Camarines Sur. Ki-retired Air Force Alex Celeste, ki-Grande, asin man ki-dating kagawad Luwiliano. Siyempre ki-Konsal Manolo Oxiano Luzon. Konsal na ini saro sa aktibong konsal kanbanwan po nin Nabo pagabot sa pagtaunin tabang duman sa mga nangangaipong nabwenyo.
asin sa igwanin mga pwedeng program sa manlain-lain na barangay kan banwaanin nabwa. Pera kan libreng check-up sa mata. Gwapang libreng salming na pinagtatao duman sa mga kababayan niya to. Yan po sa Banwaan ka na Nabwa. Sa lokal na gobyerno man po ka na siyudad nin Iriga nag-celebrar ka na extraordinary na Public Information Office na pinanginutan mismo ni Miss Eileen N. Alperez, unveiled the stunning presentation with a massive lead screen flashing the city's latest achievements. The event became a spectacle of pride and progress. Attendees couldn't help but feel inspired as visuals of Iriga's milestone played out, showcasing the relentless efforts that have propelled the city to new heights. The excitement reached its peak when offices that had recently earned prestigious awards stepped forward to present their accolades to Mayor Rex C. Oliva. The atmosphere buzzed with pride as these recognitions symbolized Iriga's triumphs across various fields. Mayor Rex, beaming with pride, personally congratulated its department, expressing his admiration for their exceptional contributions. The ceremony was not just a showcase of achievements but a heartfelt celebration of teamwork and excellence. In his speech, Mayor Rex ignited further enthusiasm by commending LGU Iriga for its unstoppable drive to excel. His words resonated deeply, leaving everyone energized and motivated to continue their pursuit of greatness. It was a morning filled with pride, gratitude, and an unshakable resolve to keep Iriga City shining brighter than ever. Tapos ini pong ginibuman na gift giving, feeding and mobile registration activity. Indigenous peoples, children and their families in Ilian Hill experienced the true spirit of the season as Mayor Oliva, in collaboration with the Office of the Local Civil Registrar, spearheaded heartwarming holiday event kan nagtalikod po ining aldaw. Ang aktibidades featured gift giving, feeding, and mobile registration services, bringing joy and essential support to the community. With 150 beneficiaries receiving gifts, 200 individuals enjoying a hearty meal, and 131 availing themselves of registration services. The initiative underscored the city government's commitment to inclusivity and care. Mayor Rex Oliva, together with Maria Nancy Oxiano, lead the joyful gift-giving activity, featuring the mascot of one of the food chain in Iriga City, games, delicious meals, and toys for the children. Emphasized that the annual program reflects their dedication to giving back to the community that continuously supports them. This year's event once again highlighted the values of compassion and service, leaving a meaningful impact on the residents of Ilian Hill. Kaya ugmahon po so mga indigenous people
Yan sa Ilian, digdi sa barangay San Nicolas na natawan in mga pagkakan na masisiram, may halong manok, igwa pang mga kawatan na ipinagtao sa mga kaakian. Kumusta man pala dyan sa Santiago, digdi po syudad kan Iriga, sa grupo ka na si Toda. Asin man ki Pading Libby Maestrado sa kaki Mading Flore, ki Belen Maestrado, ki Madam. Asin sa Barangay Council, kan sinambit ng barangay sa pangyanot man ni punong barangay Manoy Digoy Salcedo. Diyan sa Barita Waterworks, kumusta po kamo? Kuya po ang barata dapit sa pag-post kan mga screenshot na private message sa social media, pwedeng makasuhan. Sigun kay Attorney Gabby Concepcion, pwedeng maging pagbalga subot sa Data Privacy Act na pag-post kan screenshot kan mga private messages. Lalo na subot kung nagluluwas sa pinag-post ng mga private messages ang pangaran. Retrato at sinibabang sensitibong informasyon dapit sa sarong tao. Sigun pa kay Concepcion, dahil man dapat ipinagwawarakan informasyon kan mga pribadong mensahe kung mayong pagtugot hali sa tawong nagpadarakan mga ini. Pwede nagdag pa niya na dawa dahil man pinagsabi ang partikular na pangaran kan tao pero madali sa naman na mahulaan arog sa mga blind item, posible pa man ining pagbalga sa iyang data privacy asin man right to privacy kan mga tawong nasa mensahe. Maliwanag pa kan abogado ang pagbalga sa right to privacy yon pwedeng magresulta sa kaso asin damages sa rarom kan civil code. Asin kung nakakaraot sa reputasyon kan tawo ang kamauutan sa ginigibong pagpapawarakan impormasyon sa internet o social media, pwede ning mapuli sa kasong cyber libel. Hoy, kumusta man dyan sa Banuan po ka na buhi? Dyan sa Barangay de la Fe, kay Conchal Marlon Tabalde. Sin dyan sa Barangay Tambo, kay Manoy Larry Serdan. Siyempre dyan sa Barangay Santa Clara, kay Ma'am Sailin Ligasyon, asin man kay Ma'am Norien Nadzuri Kisabal. Ana Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporation o ining Pelrica ang nag-emphasize
The need for a comprehensive review of the line rental charges and ancillary service reserve marketplace, which put an unfair burden on the electric cooperatives and their member consumer owners. Sigun ki Pelreca Executive Director and General Manager Attorney Janine Dipay Kulingan issued this statement during the initial deliberation of the House Committee on Energy on House Resolution number 1955 and House Resolution number 2061 on Tuesday. On the past day, House Resolution number 1955 is seeking a congressional inquiry on the imposition of blind rental charges under the wholesale electricity spot market owning WISM rules, causing abrupt power rate increases in Visayas. House Resolution number 2061, meanwhile, is urging the Department of Energy to suspend the pole commercial operations of the reserve market to prevent further rate increases for consumers and the Energy Regulatory Commission to review the price determination methodology for the reserve market. The two resolutions are authored by Power Block Representatives Presley De Jesus of Pelreca Party List and Sergio Daguoc of AFIC Party List. During the House Energy Committee hearing, Kulingan argued the recent increase in line rental charges has placed the financial strain on the electric cooperatives. The line rental charges have reached an alarming level, with electric cooperatives in Region 6 and 8 experiencing a sharp spike between May and August 2024, with Eleco experiencing the highest increase of 3.58 per kilowatt hour, making it harder for the affected ESES to deliver affordable electricity to consumers, Kulingan said. She said an average residential consumer with around 200 kilowatt hour monthly consumption would have shouldered at least an additional 716 pesos in their electric bill. For the months of May, June, and July, the line rental charges of Region 8 electric consumers amounted to 177,690,576.62 and 409,465,873.91 and 140,879,540.83 respectively were passed to the member consumer owners. These charges are a result of unresolved system inefficiencies such as line congestion, delayed grid infrastructure projects, and lack of generation facilities to minimize the risk of sourcing out from more costly power suppliers, Kulingan explained. Pelreca, along with all electric cooperatives, is calling for an urgent review and update of the WISM rules by the DOA, ARC, and PAMC, as well as an assessment of the price system for line rental charges, the Pelreca executive added. She urged the Energy Regulatory Commission to conduct a full review of the line rental charge structure to ensure fairness. Consumers shouldn't have to bear the brunt of high charges, especially when the system operator hasn't effectively managed congestion or completed key transmission projects on time to fix the issue, she stressed. Pelreca also expressed its support to the House resolution asking the Department of Energy to suspend the pole reserve market operations and ERC to review the pricing methods. We have found that during the ancillary service suspension from March 2024 until the recent resumption of the reserve market, the national grid has remained stable despite its sole reliance on the existing 35 ancillary service procurement agreements, or ASPAs, throughout the country, Kulingan shared. But evidently, the suspension of the reserve market implementation is the last resort, as it has caused significant spike in consumer bills, adding an average of 0.53 per kilowatt hour in
affected areas, she added. While Pelreca supports the efforts to enhance stability, Kulingan emphasized that there should be a balance between ensuring grid stability and protecting consumers from undue financial burdens. Sa madaling sabi, dagdag pasano na naman ini para sa tuyang mga konsumidores matapos na taon na ini, as in magsasarong taon na an isyong ini. Alaga day matatapos sa muyang pangapudan sa satuyang mga electric cooperatives para sa patas na singil sa supply dahilan sa huri. Ini ang magiging dakulang kontribusyon sa pagkamit kan mas hababa asin makatarungan na presyo kan kuryente para sa tuyang mga kababayan, lalo na sa mga barangay sigon sa Sainda. Pelreca, the national organization of 121 electric cooperatives in the country, also expressed its readiness to engage in dialogue with all stakeholders and is committed to working collaboratively with the energy sector to implement reforms that will further realize these objectives for the benefit of the Filipino people. Di nagrahay na. Sana mapahatan ang pagparalangkaw sa singil sa kuryente sa mga membros konsumidores kung bako sanang digdi sa Rinconada area kundi sa enterong nasyon. Iwan na po kitang 40 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man sa maparantabay niya to dyan po sa Banuan kan Baaw, punong barangay Nene Ablan, dyan sa barangay San Jose, kimanay Munching Maglapid, Christina Naiti Magtarayo Pahardo, dyan sa San Nicolas, sinman ki Kati Sumayaw. Siyempre ki Ma'am Ria Matukad, ang COMELEC election officer ka na Banuan po nin Baaw, Camarines Sur. Gustaman ki Attorney Senderila Pereras Lozano, ang COMELEC election officer ka na siyudad po nin Iriga. Asin sa iyang mga pag-iriba. Ki Attorney Nonoy Wapirinan, City Administrator. Sa pakikipag-coordinar man sa mga abogado kan Potwer Company, nakakuha ng search warrant ang CIDG Pampanga Pel Unit asin ang lokal na pulisya laban sa kumpanya kan sarong alias Chung Jian na subuot sarong Chinese national na nagpapadalagan kan Peking Production Ring na pinaggaranan Apixel duman sa Global Asiana Park 2 sa Banuan kan San Simon sa Pampanga. Sigon sa report, kan nagtalikod na Disyembre 8 daw na Domingo, sinabi kan CIDG na pinagpaluwas na kan Manila Regional Trial Court Branch 24 ang search warrant dahil sa posibleng pagbalga sa intellectual property code. Na samsaman sa operasyon kan CIDG na sobra sa 45,000 na padis kan mga picking potware na may tatak na Crocs, molding plates, raw materials, machinery, sales invoices in man, order slips. Miandras na nagtauman o naitauman sa mga empleyado ka na Crocs ang gabos na nakumpiskar na ebidensya para sa pag-iingat mientras na nakabinbin ang clarificatory hearing nagigibuhon sa Pebrero 26 sa masunod pang taon.
pagbisita man sa second Habal-Habal Summit asin Christmas party kaya sa 4,000 na mga motorcycle riders duman sa Cebu City. Kan nagtalikod na simana tinawan doon man ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ana kahalagahan kan pagkakasaro kan milyon-milyon ng motorcycle riders tanganing masimbagan an mga isyong nakakaapektar sa sainda. Sigon ki Tolentino pinaglaban man niya na suspended na siya o indefinitely sue. Mayo munang darakupan sa Disyembre 31 sabi pa ni Senador Tolentino. Sigon pa kay Senator Tol dahil man dapat basulon ang mga motorcycle riders sa padagos nin ng paggamit kan temporary plates. Dahil lanta dahil pamaninda na riresibi ang sendang mga bagong plaka gibukan kakulangan kan Land Transportation Office napakarhayon ang proseso sa paggiwas and distribution kan mga ini. Nasa linya man si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Philip and maray na ang sa kabus mong mga pagkantabay ko niyan. Ngayon ang katuyang dugang parata sa kadulukan, mas na sana sa kinsing alkaw bago magamot ang kapasparan. Dito ay bubuksan ka National Irrigation Administration Regional Office 5 at kadim sa niya para sa mga customer kaniya. Ini gigibuhon niya na daw pinagpunan na alas 7 din pagkaaga, December 10. Bubuksan ang kadiwa sa niya Regional Office 5, Pangariban Drive, Naga City. Giraray na naman ang mabubakan. Ang baratong bagas sa kantin 29 pesos kada kilo para sa mga vulnerable kaparas kang PWD, senior citizen, solo parent, asinman 4 pieces. Asinman ang 35 pesos kada kilo para sa kabus na pinagdang programa kan New Hip Farmer o ang BBF Rice. Pwede man magbakal ng mga gulay kasi di ba pang pagsusunin direkta halis sa man ibang Irrigators Association digdig sa Bicol Region. Mga ba sa lado lupa sa Barkada Ronda reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong barata sa lado lokal. Ali dyan sa luwas. Kuha na po kitang 47 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Dodaman si Bataan Representative Geraldine Roman, Chairperson kan House Committee on Women and Gender Equality. Na totoong may paghuhuma sa buhay ni Vice President Sara Duterte asin man nagtutubod ang pahayag na inikan Vice Presidente yoan i-call for help para makakuha nin simpatiya kan mga taga-suporta ka ini. Honestly, mayo akong namamatean o na perceive na paghuhuma sa buhay kan sa tuyang Vice Presidente. Sinabi man ni Roman sa sarong press conference kan nagtalikod na aldaw. Basehan ni Roman ang magkatugmang pahayag kan Philippine National Police asin man Armed Forces of the Philippines na mayong maitukdo na ebidensya ang mga ini asin mayo man itinataong dokumentasyon o reklamo si Vice President Sara dapit sa mga huma na subot papagadan digdi. Dagdag pa ni Roman kung may halangkaw na opisyal man kan nasyon na may paghuma sa buhay, malinaw sa publiko na inian si President Ferdinand Marcos Jr.
na sinabi ni Vice President Sara na ipapagadan kay ni kaibahan man si First Lady Liza Marcos Araneta sin man House Speaker Martin Romualdez kung sakali subot ining ginadan o garada noon. Agosto ngunya na taon kan parehas ibulgar kan PNP asin AFP na may maabot sa 400 na pulis asin soldados na nakadestino bilang security detail ni Vice President Sara. Kasunod man kan reklamo niya ang political harassment matapos bawion ni PNP Chief General Romel Marbil ang 75 pulis halis sa iyang security group tanganing ipawarak sa nasyon para sa seguridad kan publiko. Anhali man sa dating 7,500 pesos hasta naging 10,000 pesos ang presyo kan anom sa 7 kilong litson. Usong-uso po kaya ningon niya na Paskong mga litson. Pinagtutubudan 33% ang paglangkaw. Nasa 29.4% man ang pinaglangkaw kan 8 sagkod sa 9 na kilong litson na nag-aabot sa 11,000 pesos. Hali sa dating presyo na 8,500 pesos sa naman. Mientras na 30% man ang pinaglangkaw kana 10 sagkod sa 11 kilong litson nangunyan iyon nasa 13,000 pesos na poon sa dating presyo na 10,000 pesos na. Igwa pa man reservation hanggang Disyembre 15 asin man decise man po bago liwatan price o presyo. Kod sa Disyembre 31 nagbabag upaan presyo kan karning urig kaya depende po yan sa dating urig. Sigon pa kay Litson vendor na si Aris Sonyega sa report kan nagtalikod na petsa 8 ngunya na bulan. Mientras na sigon man kay Trade Secretary Maria Cristina Roque mayo pa sa kabanga kan traditional Noche Buena items ang naglangkawan presyo kumpara kan nagtalikod na taon. For the Noche Buena items, we don't have more than 50% at the same prices last year, meaning no price increase sigon pasa sa iya kan nagtalikod pang taon. Alagad igwa man mga iba subot na naglangkaw sinda pero daiman mababa sa 5% sa naman. Yan po ang sabi kan Department of Trade and Industry lapit sa mga presyo kan litson kada kilo ngunyan pong mga panahon. Kumbaga ribo ang paglangkaw narakan dakol pong demand ngunya na kapaskuhan kadakol kan mga Christmas party kung ano-anong mga aktibidades kaya nga ni pag bulan pong Disyembre nagiging magastos lugod sa satuyang mga kababayan takadakol na mga okasyon ang pinagsisilibrar. Taman dyan po sa Santa Teresita, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ki Manay Pinagunowo asin man ki Manay Hilda Rambuyong. Tulong bagong lian na permado na. Pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. an amendments to the Agricultural Ratification Act o ining VAT refund for Non-Resident Tourist Act as in man and Basic Educational Mental Health and Well-Being Promotion Act kasuudma sa ceremonial hall kana Malacañang Palace. Ana pagsasalay kan tulong bill na ini yoan
atindiran man kan mga congressman sa pangenot ninda House Speaker Martin Romualdez, asin man Senate President Chis Escudero kaibahan ang mga miyembros kan gabinete. Happy birthday mambalan sa mga nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo ngunya na pagkaldaw sa satuyang amigong taga radyo man ki SM Roda Perez. Happy birthday po, sir. Di po sa probinsya ka na Camarines Sur, nagkakapir ang mga banwaan and awardi sa o ining inaapod na Beyond Compliant Awardee ka na 24th Gawad Kalasag. Sell the highest recognition for excellence in disaster risk reduction and management, as in man humanitarian assistance for local DRRM councils and offices. In addition, 8 LGUs sa lidigdi sa Camarines Sur ang nakaresibi kana prestigious Beyond Compliant Award. Mantang 20 LGUs earned the Fully Compliant Award. Uya po ang Beyond Compliant Awardees, kabahan ang syudad din Iriga, Libmanan, Lupi, Minalabak, Pamplona, Pasacao, Presentasyon, Asinman, San Fernando. Sa Fully Compliant Awardees, kay bahan man dyan ang Banuan, Ganbaaw, Balatan, Batu, Bumbon, Buhi, Bula, Cabalabanga, Kamaligan, Kanaman, Karamuan, Del Gallego, Magaraw, Nabwa, Ocampo, Ragay, Sangay, San Jose, Sepukot, Tigaon, Asinman, Tinambak. This remarkable achievement highlights the commitment and support by the Provincial Disaster Reduction Risk Management Council, the cooperation of our local DRRM officers, and the leadership and guidance of Governor Luigi Villaperte. Together, we continue to lead the way in disaster preparedness and resilience. Mabuhay ang Camarines Sur. Mantang binawian naman po nin buhay sa edad na 65 anyos ang alkalde kang Bumbon, Camarines Sur. Pinag-kumpirmar mismo ni kasubanggi ni Roy Angeles na binawian na nin buhay ang sa iyang inang si Maria Luisa Embot Angeles. Kasud mga pagkaaga, nagpapaabot man kita nin pakikidumamay pamilya. Sabay kan mensay ka na pagrumdom sa mga marhay na naginibuan kini bilang alkalde yan po sa nasambit ng Banwaan digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Nagpatanid man ang pamayuhan kan Naga City Police Office na dai man dapat itolerate o konsentihon kan mga barangay official ang tupadahan sa indang mga lugar dahil illegal ini asin herak man kan mga madadakop na mga bulangero
Dahilan ta makukulong asin magpapiansa pa sinda nin sagkod sa 30,000 de pesos. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Erga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Erga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Erga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Erga City. Owned and managed by Ani Barasina and Poli Bagapuro. An katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad, ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia. Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and family, 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. De Villa family and sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Iriga City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Iriga City, headed by Josefina Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. And Audi Jose de Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Iriga City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store, located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort, located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adele Fajardo Mangente and Blisilda Mangente Elevado. On Style Graphics Design and Services, located at Tipper Street, Barangay Market Site, Daraga, Albay, with branches at Tabaco. Owned and managed by Rowena Luna. Gemstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Nakagat ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and
Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad asin sigurado nasa tamang standards asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan poon kadto sa Gungunyan. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbigay buhay. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Ikuha na kita ang 8 minutos makalampasan alas 9 din pagkaaga.
Gagamiton ka na sarong kooperatiba, sarong barangay, duman sa Banuan kan pasakaw kamarinisoran sa indang na-receiving shredder machine asin man rotary composter sa pagcompost kan mga basura na magiging fertilizer kan mga parauma. Gun ki Randy Latosa, punong barangay ka na Karanan Pasakaw Kamarinisur, pigpahayag kani na sangaran kan Department of Agriculture sa indang na-resibi na shredder machine na partiman kan sa indang programa para sa mga kooperatiba sa agriculture tanganing magamit para sa natural fertilizer. Sigon subuot sa opisyal, mas marahay na ang mga barangay ang magmanihar kan shredder asin composter urog natan sa indang barangay partikularmente na LGU Pasakaw igwanin programa dapit sa segregation. Gunman kilatusan sa indang mga nakompost na basura ni Tatao Mangiraray sa mga kooperatiba kan sa indang barangay siring kan Karanan Farmers Agrarian Reform Cooperative na igwanin po kung mas o menos 500 na miyembros. Mientras tanto, nakapokus manan sa indang programa para sa mga tinatanom na mga paroy. Sa ibong kaini, pighirasman ni Latosa na saro sa huma na kinakampangkan sa indang barangay an pag-abot sa basura kung kaya dakulaan na sambitan ng makina para sa indang lugar. Pagramduman ang departamento ka na salud sa publiko nalikayan ang labi-labi na pagkakanin mahahamis asin mamantika ngunya na holiday season. Sigon sa DOH ang mga nasambitan ng pagkakan ang labiman na nakakapagpalala sa manlain-lain na kamatian urog na sa mga igwanin pigiinom na bulong. Dugang pa kanahin siya tanganing magin maugmaan Pasko asin bagong taon, mas marhay na press asin healthy meals ang kakanon para sa pamilya asin mga bisita. Isa sa mga maasukar asin mamantika ang pagkakan. Apera padigdi dapat man subuot aramon in marhay ang expiration date kan mga produkto asin mga sangkap na gagamiton sa paghahanda nin pagkakan. Pinagrumdum pa man kan ahensya sa mga minor, bados asin mga tsuper na likaya na mag-inom nin labi-labing arak kurog na sa kasagsagan ka na wala toong handaan. Ayun tapag pinagsaralak mo yan, arak, mahamis na pagkakan, mga malanang pagkakan, ay iba po talaga magiging resulta sa hawak sa salud kan tao. Ngunyan pong mga panahon na malipot pati. Kaya so tama sana kung mainom nin arak, makakanin mga mahamis. Lalong-lalo na po ining mga pagkakan na grabe ang mga mantika ngunya na mga panahon arog kan litson an manok talagang an aabuton ta kayan high blood. Sabi nga ni kan mga gurang maraot man nga kon labi maraot man kon dai. Hoy, kamusta man kay Reverend Father Dan Aguilar na Cora Parroco po ka na Our Lady of Fatima Parish and Shrine dyan sa San Isidro, Digdipo, Ciudad Can Iriga. Siyempre kay Ate Marie Manaog sa pamilya Coronel dyan po sa Masuso. Kamusta kay Ate Melita Moralio? Si Conchal Melnan Moralio Azanza.
nagkasering man ki Manoy Rome asin Manay Silita Robles. Kumusta man ki Manoy Felix Castillo dyan po sa Babatngan, San Isidro Iriga. Hoy, sa mga amigo ta, sin amigang mga paratienda dyan po sa Iriga City Public Market, ki Sheila Lasat, ki Manoy Id Centillas, ki Madam Jen Vera, siyempre ki Lilian Noobero, yan sa Met Section ki Marisa Murillo, sinman ki Marilo Casiao Baracena. Hoy, ngunyan pong panahon na nagpaparalangkaw bagan mga presyo kan ibang mga mayor na barakalon. Ultimo nga na tilapia na dati ka ito 160 pesos sanaan na kada kilo, niya nagsi 190 pesos naan kada kilo. Mas lalo pa ngunya na nagdadangadang naan kapaskuhan, mamamatian naan pag para langkaw kan mga presyo kan mga mayor na barakalon. Kundian pangapudan kan Department of Trade and Industry na kumbaga itama sa nan presyo kan mga basic commodities. Sigon ki Provincial Director G. Ablan kan DTI digdi sa Camarines Sur. Sa paagiman kan Department of Agriculture itong mga agricultural products na day tamang po panganaanan pagparapalangkaw kan presyo. Gamitan man in laser ang duwang barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kan Chinese vessels duman sa West Philippine Sea. Inian na nahiling sa nagkapirang videos kung saan nangyari ang pag-laser sa mga barko bandang alas 8 nin banggi asin naghaloy pa nin 5 minutos. Mayo man subot na nalugadan sa insidente alagad nagkapirang crew na nasabing nakamati sindanin pagkulog kan mata huli sa pigtapat ang laser lights kan Chinese. Basado sa report kan BRP Dato Matanam, Taradapit asin man BRP Dato Tamblot, yaon sa hasa-hasa fuel tangani na maghatod din fuel asin food subsidy sa mga parasira kan ini pigharas kan China. Pigpahayag man ni Chester Cabalzar residente kan Manila Best Think Tank International Development Security Corporation na insidente na panibagong panggigipit kan China sa barko kan nasyon, posibleng isipon na klase ng armed attack alagad maski na pigsasabing piggagamit ang laser sa navigation. Ay baga nag-uuntok ang mga Chinese dyan sa West Philippine Sea.
Paplano man kan Philippine Ports Authority ang paglangkaw ni na storage space sa mga nakatinggang kargamento duman sa Manila International Container Terminal. Huli digdi pigtalaan na kan PPE ang mga serye ng konsultasyon sa mga stakeholders. Tangani na mapagdesisyonan ini sa orog na marikas na panahon. Sigon ki PPE General Manager G. Santiago, pig-abuso na kan kadakol na negosyante ang storage policy kan PPE asin man pabayaan na sanang magtinir ang sindang kadakol na container sa pier. Ana paglangkaw ni storage fee piglalauman na mapugol sa mga negosyante sa siring na modos pera pa sa dugang na koleksyon para sa gobyerno. Paliwanag pa man ni Santiago mas pigpipili subuot kan mga negosyante importer na emantinir na sana muunan sa indang mga container sa MICT kaysa darahon an mga ini sa warehouse makalis ang clearance kan Bureau of Customs. Ini holiman sa maabot sana sa 600 pesos kada aldaw ang bayad sa MICT mantang sa mga warehouse pigkakarkulong ang bayad puon 3,500 hasta 5,000 pesos kada aldaw. Sa presente subot igwanin 700 na mga container nakatingga sana sa pier asin kadakli pigdeklarar como mga agricultural commodities. Posible subuot na pigtutuyo naman kan mga importer mantang pighalat nindaan paglangkaw kan presyo kan mga nasambitan ng produkto antes pa iluwas sa merkado. Sigon kay Santiago may kukonsiderar ini como simpleng hoarding, bagay na kaipuan na subuot na aksyonan. Kabali pa ni Bapang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Mantang aram daw nindo na sarong Argentinian ang nakulong makalis na mamaluan kan pulis ang 18 containers na talcum powder kumo cocaine. Kan nakalis na Oktobre sarong Maximiliano Acosta nagalunad sa sarong bus pasiring duman sa Banawan kan Mendoza pasiring man sa capital kan Buenos Aires. Ang nasambitan ng bus ang nagpundo sa may parte kan La Paz para zarong routine check kan mga kapulisan. Kan i-check ang baggage kan mga pasahero digdi na nahiling na si Acosta anigwang 18 containers kan talcum powder kung sa niyan pighapot dapit digdi. Despite the man's explanation that the containers actually contained talcum powder for personal use, the gendarmes detained him on suspicion of drug possession. Sa ibong kan paliwanag kan lalaki na nasambitan ng container sa nigwang laog na talcum powder para sa pansadiring pangaipuhan ang mga kapulisan da ipigtubudan ang lalaki asin ini ang tulos na pigkulong. Nagabot nin nasa tulong semana makalis na maraman kan mga kapulisan na talagang talcum powder man ang laog kan container sa Iraq man. Duman sa parakulong.
Sa syudad kan naga piglalauman man na o kansarong asosasyon na matumal na barakalan kan sendang produkto ngunya na kapaskuhan. Sigon ki Hernan Hipólito, presidente kan Naga City Smile Vendor Association, pigpahayag kay ni nakalis na taon na sa 38 ng miyembro ang sendang grupo. Alagad ngunyan ang nagpakol na sana poko mas o menos 34. Sigon kay Hipólito, ang mesmong kontraktor na nakatalaan na mag-renovate sa Plaza Rizal ang nagtugot man ay paggamit mo una sa inda ang kinastilyuan road ngunya nakapaskuhan. Kurog na sa dai pamaninda ini gagamiton. Dugang pa kan opisyal pig pupukusan na sanaman nindangon yan ang pagtutugot kana kontraktor na pagamiton sa inda ang nasambitan ng pwesto asin dai na sinda naghanap pa nin ibang pwesto orog nata surudok na an aldaw o surood na an aldaw. Mientras tanto naglalaumanan sa indang lado na magin matumalan bintahan ngunya nin huli naman sa pagdeklarar kan mga eskwelahan na mayo sindang isasagibong Christmas party. Pera perdigdian haro sa panindaman kan sa indang grupo ang mga pang-exchange gift. Dugang pa ka na opisyal na apektaran pa sa indang bintahan kan mga nausong bintahan sa online. Alagad ang pinaka-target na sana subot ninda ang mga customer na nagtatrabaho nin banggi. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computer diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Panang kitang 32 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Sabi po digdi Laila de Lima is a rock of integrity.
Most of us wasted a year or more in a kind of flexible confinement during COVID. It was called home. Laila de Lima spent 7 years of her life being punished for having integrity. She spent in a small room, writing, reading, reflecting, praying, and feeding stray cats. She would get visitors now and then who shared her pain and thereby softened it. When she emerged, she was neither beaten nor enraged. She was determined. I think she is the heart of Philippine modern politics for her integrity and for her determination. She was betrayed by her colleagues when she was a senator. Before the peak charges were levied by that low-life humans, DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, she was kicked out of her Justice Chairmanship for getting too hot on the trail of President Duterte's murderous crimes, who voted to oust her, thereby stamping themselves as political gamers opposed to integrity. Senators Pimentel, Cayetano, Soberi, Villar, Gatchalian, Villanueva, Binay, Ejercito, Ligarda, Pu, Angara, Soto, Lacson, Hunasan, Gordon, and Pacquiao. Gordon became Justice Chair and polted to the 30A, folding chair for sure, enabling the killing of thousands. No check, no balance. Dilemma filed cases with the Ombudsman and Supreme Court challenging Aguirre's arrest order. Both rejected her appeals. No checks, no balances, thousands dead. Laila de Lima is free now. She had set about reconstructing her life. She is now a spokesperson for the Liberal Party, teaching law at De La Salle University and running for a seat in the House of Representatives under the party list Mamamayang Liberal. She is also a resource person for the House investigations into the Duterte drug war. In one hearing, she was seated next to Duterte, asked if she wished to be reseated. She declined, saying she was uncomfortable but not afraid. Duterte pretended she was not there, sticking needles in her even knowing that he had caused her great pain. What a jerk. Language edited for a family reading. I find it hard to define integrity. In the Philippines, here, loyalty to family and friends seems to often be of higher value than loyalty to country. The strings of impunity and entitlement run like spiders knitting across all things Filipino. Look at how many of the senators who betrayed de Lima are of name, families guided not by principle but by favor. They were on a string directly to Duterte, no matter how much they claim otherwise. Some are still senators or running to return. Dick Gordon decided that Duterte was a bad man and left the Senate slow learner. I use the word integrity to mean loyalty to the Constitution and the Judeo-Christian values that underpin it. On that definition, Laila de Lima is a rock, the heart of what the Philippines should be politically, but is not. She is a lawyer who lived her oaths and was punished for it by leaders who prize self-dealing over the Constitution and their own oaths. I think it matters, and Laila de Lima matters possibly more today than when she was a senator 7 years ago. When she enters the room, courage enters the room, conscience enters the room, accountability enters the room, a well-deserved insult to the cowards who betrayed her in the Philippines. Most of them have no will to change, but maybe voters are ready. Maybe they are tired of jerks and being treated as pawns to self-dealing political players. Laila de Lima is a rock of integrity. She represents the determination that Filipinos will need if they want a government that works for them.
Kumusta man po dyan sa mga parantabay niya to sa Banwaan ka na Batu Camarines Sur. Ki Engineer Paulino Laganson, asin man ki Etche Chavez, asin Mesela, dyan po sa Niño Jesus. Hoy, dumampalan sa Apad Elementary School dyan po sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur. Bunga naman kan makusog na pagparauran na mamatean ngunya na pagkaaldaw. Sigon sa post ni Rica Nacion Werti, 4 na beses na binahaan nasambit ng eskwelahan. Puon pa kan Septyembre. Bunga naman kan sunod-sunod na mga bagyong nag-agi po digdi sa satuyang nasyon, sagkod ngunyan, binabaha pagiraray ang nasambit ng eskwelahan. Sa Banwaan man kan Lupi, suspendido na ang klase. Nagsakat naman subuot sa 3.2% ang ekonomiya kan Camarines Sur sa 201.3 bilyones na pesos ang pinagtutubudan na gross domestic product kana taon 2023 sigon man sa datos kan Philippine Statistics Authority na pinag-presentar kasudma. Banwaan kan tinambak nag-suspende naman po kan klase ngunya na pagkaaldaw public and private. Saka dyan po sa Banwaan kan Lagunoy sa North Coastal. Ani po darakan makusog na parabagunas nin uran ngunya na mga panahon. Kaya ni ba pong mga eskwelahan sa manlain-lain na Banwaan digdi po sa probinsya kan Camarines Sur an pansamantalang nagsuspende kan sa indang mga klase. Sabi man po digdi sa post ni dating Vice Mayor Norman Badjola kan Banwanin Baaw. Ata na nga ning kulang nanin oras kan pag-eskwela kaya maski Sabado naglalaog na pigdeklara na naman na oda klase hay pook libong. Sabi man ni Kapitana ni Ablan ading panahon taman usad man na malibong kaya. Baka subot umabutan panahon na mayo nang magtubod kan deklarasyon tabaliktad ang luwas.
Sapo na malang kusog kuuran, nagkuklasing. Uwan na pwedeng mangalkag o na klase. Baga na di so The Boy Who Cried Wolf. Sa bagay amang igin na mas gusto na di magklase. Pabor! Sabi man kayo ning saro, masanay na po kamo na baliktad ang deklarasyon, dapat magkaigwaman sa diring meteorologist. Baka dideklara pati na no klase sa kaman tutunga Aldo. Baga nalugod pag susudyaon na kita ni Mother Nature. Sabi pa kayo ni Manasaro, matuod yan, mapuok, malibong talaga. Sabi ni Amang Diyos, ag ni Mother Nature, madunong patangayak kamo kanako. Hindi Manasaro, ipa-impeach na subuot. Ay pambihira. Mapuok man talaga pag igwang oran, igwang eskwela. Pag magayonan oras, suspendido. Ay napangyayari. Ini Manasaro, bako naman subot ining tol-tol, permi ng lawos. Yarak man kan kabikulan, dakol nang magiging arog kayang mga ay pambihira. Bako na subot ining makatutubod. Ay kunyang kaya. Yan epekto mampukan climate change. Kaya pati man ang desisyon kan ibang mga leader. Pamayukan banwan kan probinsya. Nagbuburo bag-o naman. Darakan, dahil mo naman kaya maintindihan minsan ang panahon bagangon yan. Sala sa init, sala sa lamig. Kung bagalaw, gawan kinaaban. Mampuan na patanid sa satuyang mga kababayan, maglikay po kita ngunya ng mga panahon, lalong-lalo na itong mga lugar na nagkakaigwanin pagrasay kandaga, ulit malumhok na, darakan mayong hutahot na pag-uran, itong mga yaon sa kababaan na lugar. Sa Del Gallego, Camarines Sur, an Kelbe River, talagang grabe na po an langkaw kan tubig, baha. Dahilan sa makusog na pagbagunas kan uran, sinabayan pa kan paglangkaw kan alon. Kung kaya nagkapirang seawall an inabot na. Kumusta man po dyan sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, kay Margie Simata Ramos, sinman kay Jen Mortega, dyan sa Balaugan, sa Banwaan, Kana, Bula.
Yaman po ang nagkapirang mga lugar digdi po sa Riyon kan Bicol ang nagdeklara na nin mayong klase ngunya na pagkaldaw man sa Camarines Norte sa gabos na level public and private work suspension sa Camarines Sur man ang Del Gallego all levels public and private sa Tinambak all levels public and private mantang kaibahan man ang Lagunoy sa probinsya kan Albay, Legazpi City, Daraga, Ginubatan depends on school heads Kamalig, Santo Domingo, Piodoran, Bakakay, Curly, Pulangi, Uwas, Manito asin man clear. Duman man sa Sorsogon City all levels public and private kaibahan man ang Castilla. Yan po ang mga lugar digdi po sa Riyon kan Bicol na nagsuspindi na kan klase sa mga pribado sin pampublikong eskwelahan. Sabi man kan iba waterproof ang ligaw. Dahil subot pinagbabaha. Oy, good morning man po ki Sir Jerry Navarez dyan po sa LTO sa Ligao City sa probinsya kan Albay. Siyempre digdi man sa syudad kan Iriga ki Chief Administrative Officer Sir Noel Barbacena. Yan man sa Philippine Coconut Authority ki Sir John Lona, ki Ma'am Mercy ang Division Chief. Asin sa indang mga pag-iriba. Ano na daw ang mga programa niyan kana Philippine Coconut Authority. Di po sa Rinconada area asin man sa iba pang lugar na sakop ninda diyan sa Partido area. Nagpapadagos pa itong participatory. Duman nga ni sa Barangay Kaayunan, Basod, Camarines Norte, buwis buhay subuotan pagbalyukan mga paratukdo asin man estudyante sa nag-aapaw ng salog sa kasagsagan kan uran ngunyan pa sa ng pagkaaga sigon sa uploader kan video dahil na subot maabot sa arog kay ni kalalaan sitwasyon na sa indang pinaglusong kung napaamay kutaan pag paluwas kan class suspension sa naunang bita ng probinsya. Magirumduman pasado alas 9 ngunya na pagkaaga kan magdeklara ng suspension in klase an provincial government kan Camarines Norte. Grabe na po ang sulugo. Persado ang mga estudyante digdi sa nadadalan ko. Ingat kamo ta baka kamo iatong iniman po na makangurong erhat na pangyayari dyan sa Uwas Albay. Ining pambabadil gadan sa sarong vlogger.
Nagbabalik si Karondangatan pasok. Uyaman, Karondang Philip, maray na aga, uyaman ang tutuyang lugar na mga Senado lokal, kumpiyansado, maray si Mr. Congressman L. Villaperte na mapapantas ang pagtutok ng mga mega evacuation center matapos nilay ang Security Centers Act, masit ng lay para sa mga itutugdok na evacuation centers kung naman sa National Building Code Republic Act 654 o ang basehan kan International Building Code ang itutugtog na isip kaya evacuation center ng Department of Public Works is dapat makung basta-basta magagawa sa bagyo na Doros Mas Maricas 300 kilometros kada ora o kaya inog igwanin magnitude 8.0 at naman pinagtulod ng konsulot ang sinabi na proposisyon na pagtutugdok ng mga permanenteng evacuation center sa Siyempre 2018 matapos ang pagdabad ng bagyong Ompong. Si Verde sa Roman sa may author posisyon sa Kamara sa Ibanan Galing sa pinaghampak na proposisyon sa Camarines Congressman Ricky Luis Villaperte Atinman, Sosyosi Anthony Horsbata Atinman, Bicol Saro, Party List. Doon na bareta sa lado lokal, kapag Karonda, just reporting. Field Report! Salamat Karondangatan sa mga dugang mo pang informasyon. Hali dyan sa luwas. Aro subot nagin tutuuan na hula ka na sarong fortune teller duman sa South Korea na magkakaaki na sinda Michael Dai sa sinman Miss World 2013 Megan Yang. Sa sarong video na pinagpost ni Daes, mahiling na pinagluwas ang kopya kan ultrasound kan baby ni Megan. Ikinaugmaman ini kan mga netizen na sindang binalikan ang sarong episode kan sarong reality competition show ko na sa pinaghulaan si Michael na magkakaaki ina ini. Asin ini man ang nangyari, asin natupad. Congratulations. Si Diaz na sana magpapasko na. Nagtutubod man si Tingog Party List Representative Jude Asedre na mga fake o gibo-gibo sa naman na sinabi ni Vice President Sara Duterte pambihira. Siguro tulong manufacturing na planta saro sa Visayas, saro sa Mindanao, anday pa man o bako sa naman sa Manila para sabay-sabay na gibuhon ini sigun man ki Senate Majority Leader Francis Tolentino. Sigun ki Tolentino dakol na mga riders ngunya na mga panahon an mayo pagraray nin mga plaka. Iyo to sabi kan LTO garo milyon an mga may o igwang mga sadiring motorsiklo na dahil pagiraray po na tatawanin na plaka sagkod sa mga panahon na ini. Ay ano na yan, anong nangyayari sa Land Transportation Office National? Ta buntulon bagaan pag-release kan mga plaka nin motorsiklo. Digdi po sa tuyang nasyon. Laro ini sa dapat maresolberan kan naonang bita ng ahensya kan sa tuyang gobyerno.
Kaya inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva. Alado Technical si Chief Engineer Abelin Don Toralio. Sa information si Chief PS Jimmy Guanzon. Duman sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Barasay na nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.